OK, chat, takže je tu pičovina za 1500 €, máme asi 0% šancu, že získame nejakú Statrakový Fire Serpent Factory za 3500, OK? Ľudia, jak padne Fire Serpent z Factory Statrak, skúsim zistiť ešte kúpim ten desert, bude giveaway od desert za 330 €. A keď on nebude mať 5 jak padne ten desert, tak ho rozdáme za na 30 CSGO €, OK? Zone. Počkaj, ja sa pozriem. Takže nejaký sub teraz vyhrá, Ale že tak keď či bude tak. 5 zlých, tak čo to bude za Ja stredovanie? neviem, aby si... Už dostal unban ten kód. Takže čo? Počúvaj, vysvetli mi to. Môžem teraz rýchlo niečo ešte vymeniť, aby mi padlo väčšia šanca? Ne. No. Nic. Tak jedině ty lepší floaty, no, ale jako... To už jako asi je úplně over, ty kokos, abys to schánil. By si nezónal, chápeš, skade, však Hej, no. market si vykúpil všetky, Počkaj. tie lacné. A kde zožneš lepšiu? Ticho. Už to púšťaš? Počkaj, mažem tam, aby som nevidel, čo tam padne, chápeš? Ja to zajebem. Gaben mi musí pomôcť teraz, nie? Ja, Giveaway o 1500. ja mu tweetnem, že ho idem zajebať, že ho zajebem. Říkám ti, že kdyby si měl jiný rank ty kokot, global nebo lemko, tak by ti to padlo. 10 premium ti to nepadlo. Gaben P L Z XD. Ideme na to, chat? Ty kokot. Toto sme robili koľko, chat? 2 hodiny? RIP 1500. Ajajaj. Ajajaj, rest. Jemu to padlo, že nic nemluví tomu kokotovi. Nie, ty kokot, mám na tlačítku teraz, vieš. Dávaj ty. OK, chat, vám prosím vás. Restchamp a XD hneď vedľa toho, OK? Restchamp XD. Celá scéna, Restchamp XD, všetci, chat, nespíme, dobre? Hej? Restchamp a vedľa toho XD, pome. Factory New. Nemá. Restchamp a XD, pome. Ale si zadrž píču. Má ty kokot. Nespustil ešte ani kontrakt už. Čo ti jebe? Má tam díkl? Držte hubu, zasmejte, ty kokot. 1500 RIP. Digel, ty kokot. Díkl. Čo ti jebe? Ajajaj. Digel je celkom smutok, že? Poslouchej, Ale možno je dobrý. kup name tag, pojmenuj to na 1500 € díkl. Hej? Tomu ver. Ty kokot. 100 eurovej díkl, pohodička, ne? Pohodička z 1500, je to také, že cítim sa tak ľahšie celkom teraz. Hej, no. Ready, vraj už máš unban. Ty kokot. Bože môj. Nádherný je, chat? Aký ti podal Factory New či Minimal Ver? Ukáž. Čo ti jebe? Ještě menu Malvera. Factory New, ty kokot. Pohodička. 004 Pohodička, no. flow má, ty kokot. 004, takže to by mi padlo aj Fireman, že? Nevadí, tak zajtra spravíme ďalší, no čo? Ty kokot.